kutegurira ruigi tina kubasa kurukinga program ni ya msimanta oyinikrea mpaka 5 nsima hanga habasande yo kubanza mu kwezi kwa 5 okubasa kureba tukina magara twendo mwisyo ibingonzi byense kwija bikarabamo tukaferwa ubundi ukagira bya kuteganisa byense byo kuteganiza tabikabara konka wabo kina magara nusime mbabazarhanga mwenu turebe dakika zabana ni ibireza ringo mishayishatu twenda kuza mu gisheka cya kigambo cy'ikizoberi n'ingashengeri y'itizoberi kandi twene mbori niwe yija kutuhereza ikigambo cy'ikizoberi ubundi riyo netebekanza kuzahira mzo ubundi wargireyo mukama na yamutuma kuyisha kuhereza injiro mu TV West akashishekerizo interiza tumwacire nabwanyima tugumize na kushimira wishemwa aba ego nyabo ndire kurungi nyabo mukama utasi asime mnongo turamsiyeho nabwanyima tugumize asime ninda kusima ruhanga mnongo mutebekanisa wa programu habwa kashishaka kandi no kongera kusima ruhanga munonga habwo kutwikiriza tukeshanga tujyo mu gihugu mwanya kandi tukijya bahurire nyenda kusima ruhanga habwe imbabazi nyenda kusima ruhanga munonga owayikiriza nkabaha kandi ahabwe kigambo cya ruhanga tutwara umushara katushale mukama ruhanga tatitwe ruhanga mwana kandi ruhanga mwoyo rikwera twenda kusima munonga abwo kwishanga tukiriho kandi okatwikiriza okatweta okongera kumanya no kongera kwereza mwe ntwaza omugyogo mwanya gwa TV West habwe kigambo cyawe habwo buhereza bwawe ntweta kugira ngo gambe hamwe nitwe kukira munonga hakigambe cyaza kundabiramu ahami kutuyona habwihanga Yesu Kristo kugira ngo yikirize oracurire hajiro murimo gucyakora magarage hajiro murimo gucyakora mukama wabakama omuntungu kaze om business orabari hegine ngwara zemiringo zitagiye mwenemwe kugira ngo mukama yongere kumutambira ahabwa izina yawe gamba nitwe kandi mukama turecho uri kugamba nitwe Yesu Kristo mukama witu amen tutwara hambiri y'ikizoberi amazina ni Benia ariho ninduga omuburebeze bwa Kinchizi Diocese omuri Kanungu district konka habwo murimo gwa ruhanga nkoko ari kumanya mwe nanjye omuburizi wenjiri intaya yero mu rurembo mbarara kandi ruhanga nanyampereza chance okweshanga nanye ninjo mu gihugu mwanya nyenda kusima ruhanga munonga ahabwe mbabazi njyo musigazi tinkashwire konka sima ruhanga wanjunire omuka y'abana batanu kandi inshomire mazire diploma ya engineering kandi nisima ruhanga ahabwa ubuherezo mubyengo utare kiri kuri abamukama kandi ikindi cya kabiri abatesaro ni wari gukora umujyogo murimo na umwesigwa yina yakwihire umweshongoza ati your name is Yahweh, you are the destiny changer, come and change right now, miracle worker kine kiri kugira ki ekiri kumurema nyenda kuyendeza kugira ngo mukama ruhanga witu ni wayi no bushobozi mukama ruhanga witu ko ari kumwesiga kine kiri kumurema kama wita simu ndebera abatesalonika bakubanza eshura ya 5 ugwabiri nina batesalonika bakubanza eshura ya 5 ugwabiri nina Shura ya 5 ogwabiri nina Shura ya 5 ogwabiri nina oguri kweta no mwesigwa kandi nicyo ni kwenda tujuri injurize oyesi jire bindi amanye ngo no gukora tibikikora kureka Batesalonika bakubanza shura ya 5 ogwabiri nina shura ya 5 shura ya 5 ntagira hati ogori kubeta no mwesi ogori kukweta wishema mu byo bubwire no mwesigwa kandi no gukora ni wari gukora
nyenda kubagambira bishemwe abesigira amani kugiho mu bafumu abesigira amani kugiya handi hariho uri kukweta umujyo bubwire okumuhereza hariho uri kukweta umujyo bubwire kumuhereza obujurizi hariho uri kukweta umujyo bubwire omumbera yona yerimu no mwesigwa akanyeta yanshanga nshobigwe yanyeta yampindura kumuhereza yanyeta nanye noshanga nimpinduka address kama wita simwe uri kukweta no mwesigwa kandi no kora ni wari kukora iwe cyo uri kuteka ngo nyina mubazi gwanje kananka nyine mbera yanje kananka ujiruge kujesiga umanye ngo uri kukweta no mwesigwa kandi no kora ni wari kukora shoma gwa 25 bishemwe mutushabire umujyo gumurimo guturimu go kuburira njiri umujyo gumurimo go buhereza iwa TV ha staff muri kora nayo niba bitanguye konka kuturi kwemerera twashabirana ukanshabira nkakushabira ukashabira nanka umurimo gugenda je igihe bitari kugenda je mukama bikora abitereza mukama akuhindura ekiwotari ruhanga kuhindura mwesigo bishemwe mutushabire ebine bigambo bindi kunda munonga kundi kubihurira kundi kugetegereza nkabura nagaruka mamani manati omurinye hariho wanyisiri obano mbwebembezi bwoyine reka kuhereza omuntu hariho wakwesiri hariho umuntu kuhereza omurimo hariho umuntu kuja ati nyendo koreki ahabwanje apana hariho wakwesiri obunaku bwayika TV West nojirugamo obunaku bwayika na promotinga obunaku bwayika inekinde cyarakore uri kweta no mwesigwa umweshongozi ati ruhanga wenka ni wayino ubushobozi nyenda kubeshengereza nyenda kubendeza kujangu ruhanga witogo uturi kwereza ni ruhanga w'Isirayeli ni ruhango taremererwa mbera ni ruhango wagwanire Daniel na Misacha Seduraka bajyo bashobigwe konka ruhanga akabagirira imbabazi kandi akabihayo kama wita simwe Dio ninza kwendera Danieli eshira 10 Danieli eshira 10 Danieli eshura 10 haza ogwikumi tandikira rushamiri gwikumi Daniel eshura 10 mushoro ngo gwikumi kandi reba umukono gwankoraho gwansigana intetema nsimbire mikono n'amaju umukono gwa mukama hino buguri kwija gukoraho gukusigano tetemo zo mu kiroto ruhanga gambani wotabicenge mwene gukakwata hari Daniel umukono gwa ruhanga gwa mukwato gwa musigana tetema ugwikumi na rumwe yangira ati iwe Daniel iwe wishemwe shahezi umujakashesho riyo no tureba iwe Daniel iya izina rya Daniel teka hejyawe iwe wishemwe iwe nanka iwe kireya iwe benia iwe nanka wishemwe omushijo rikundwa munonga omukazo rikunda munonga omujakasheshe omugezisha ruhanga ekigambo cyaranga cyo nkija nikikutuma omujakasheshe omujakakire omukazo rikundwa munonga omushijo rikundwa munonga embere zori tomutima bigambe bindi kugambira kando yemerereje ahabwo kuba mujakasheshe nakutumwa mukama wita simwe omujakasheshe muyo waruhanga yakutumaho omujakasheshe ebizibu gyoyine embera zorimwe inkokori ruhanga yakutumwaho kandi oyemerereje tinde kindi kubendeza bishemwe omujyo jinsi yuturimu omujyo rugendo ruturimu nitwetenga kwemerera je obo bugane kigumire yemerera je wahure kigambo cyaruhanga nkitugamira ngo iwe omushijo rikundwa munonga manje ruhanga natukunda nakuteka tekaho inkokotari
omuzigu narara nareba habwawe, omufumo narara nareba habwawe, omuhoroji narara narera habwawe, konka hariho ri kuteka hoje yemerera je embera yojiremu ekakubuza obusinje tuyemerire je erizo reka tuyemerere je kigambo cya Mukama cyatugaruza amamani ngo Danieli umushija wa Ruhanga uri kukundwa je niwe Ruhanga yantuma kama wita simwe irizo umujya kasheshe Ruhanga yantuma hariwe, Ruhanga yantuma ika yawe, Ruhanga yantuma business yawe, Ruhanga yantuma murimo gwawe icyango munonga nanda oyemerereje kuyabire nakigambire cyo kigambo nayemerera nintetema yayemerera natetema hariho kiri gukora gwaco kutangaza oyebuza kweri ninye wanoye reba kweri nanye ninye nyokubire nyemera instamo mu TV West kweri ninye nanye impindukire mechi umukono gwa Ruhanga kuguri kwataho umukono gwa Ruhanga kugurijire kigwakora insi yona netangara insi yona netangara nyenda kubendeza je kugira ngo Ruhanga witu ni wayino bushoborozi umweshongozi wa bibirana na bina na ishongo ati nyine munywani wanje wabandize kunkunda rukundo ye takarebwaga niyo yamumpichize rukundo ye takarebwaga eyari kukundisa owabibirana na munana ngo Yesu ahereza obusinjo bwijire nyenda kubeshengereza Yesu ahereza obusinjo bwijire Yesu akira abandi bona kunkunda 2:35 Yesu akira abandi bona kutokunda ngo kandi rukundo ye ndekireye nyine bishemwe nyenda kubendeza je nyenda kubendeza imbabazi za Ruhanga nyenda kubendeza okujunwa umujyogo umwaka no mwaka gw'imbabazi umujyogo umwaka uranogambira Mukama utebite bitsigire yo bice gire biwankorera bihinduka obujurizi washomo ku ruga 2:18 nurugira ngo tarikirizo gwo murojikazi okuguma tujyo mu mwaka gwo kugwana ubwo murojikazi tari wo kugumaho ibyo bizibu byo nyete biri byo kugumaho icyawo munonga mureke twemerere iki Mukama bampero mugisha Mukama bandindire kandi ushemwe nashemerwa munonga ahabwa programu ahabwa kire ku Ruhanga yikiriza tukagamba hamwe nkabasibwa ki memwe n'ababampurikize hagire ki Ruhanga yakora amagara gawe aje ki Ruhanga yakoromoka yawe aje ki Ruhanga yakorera nyensa ujoherezo bujurizi otoruna kugwasande gwebiro bina Ruhanga hinde ki yankorire kandi nahinduka mwesigwa omishoga Mukama kama wita simu tutara mushara tendere Mukama Ruhanga tatitwe Ruhanga mwana kandi Ruhanga moyo uri kwera twenda kusima munonga habwe mbabazi Mukama wagamba hamwe nitwe gambo Yesu Kristo gambo biwanonda jamu biwabe no gambira mwiro wa Danieli oti ninkweta kugira ngo Danieli mushijo rikundwa munonga yemerera je mbone Yesu Kristo nyenda kwimusaka kasheshe shahezi kugira ngo abana bawe obetorore embaji zona hagire ki wakora Mukama wabakama otambe ngwara za harusazi za pressure Mukama tambe za kansa Mukama tambe abahendekire abo accidenti abo daimoneti eho rutaro ekahenda maguru abo daimone burizo businje Mukama wabakama inabari kurana ni barumba inabari kurana ni babona nyenda kwimusa Mukama wabakama kugira ngo ikizo mujya kasheshe kugira ngo ikizo mujye kigambo hajiro ucyatambira hajiro ucyahinduro mubazi hajiro wabatakajunigwe inkabasibwa kimukama junwa inkabasibwa kimukama okomororege ekitinza kibe cyawe ikiza kugumura Ruhanga witu Mukama tukaguma tujya abana bawe ekitinza cyawe nembabazi ukunda ko kuguma kushenyagure bigumire ukunda ko Mukama wabakama kwihinduka ikigambo kiri kwesimisa ahabwe imbabazi zawe azobutosha tugume tukwerezeje kandi ko kucishemerire we Yesu Kristo
mukama witu amina yabare mirongo wishimwe abaho kandi twazime imbabazi yo watambara nitwa mu kigambo cy'izoberi kandi shuware n'uruhango wamukozesa kandi twasimiwe okubasa kureba ngo watandukanitwe program ni ya msimanta kandi twenda kushaba ngo tumureho netugarukana iceka cyo bujurize amina